mayap ayabak po kekongan amakiramdam karing radyo at manalbe king kekatamong online streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king kapigaganakan kang San Alberto Magno, Obispo, Doktor ning Banal a Kapulungan. At syuta na po king kalimang aldo ning Misa Novenario para king solemnidad ng Kristong Ari ning Meto Sikluban. Ingke katamong kapagmasusyan ning Banal a Eucharistia, panimuna ng Reverend Father Ronnie D. Cao, Kura Paroko ning Parokya ng San Matias, King San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Abe-abe tayang iyang pangiting banalamisa, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banalay espiritu. Amen. Memalen, kambering banal at anib ning pibale-bale ning Diyos, ing grasyam pon kapayapan mantabe kaya kayungan. At keka antimurin. Maya payabak kaya kayo. Maya payabak po amo. At kaya kon pong kakalaguran ming makirake kaniting banalamisa, no ka rin ko pa man, payabot na naman sa kaya kayo ning Diyos, ing grasyang makaparikil, makibat, karing kaya kayong kayadwanan. At minsan pang adwan tamo, kaniting misa ing grasyang pakayap, bansa patapanaw na babiyaning Diyos kaya katamo, mangintulid tamong samantalanan, at agawa tamo, nung naning mangayap abage. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyan ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamot, ipanigapu tamo king Ginoo, ing patawaran, ampon, pasik na nga nakatamo. Aminan ko. King Diyos ang mapamakalulu at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, king pamisip, pamangamano, ampon, pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapuko kang nuan a Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin yu ko king Diyos aginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayipaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alananga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, miyabing makatawong kabyasnan at makadiyos akasalpantayanan, king kalamapig kalumukang San Alberto Magno, papanatilian mo kaya sanang tapat ka rin kayang turo, baning panyulong ning makatawong belwan, pasulungan ning belwan at lugod mi keka, iti aduan mi,
king kapamilataning ginuming Yesu Kristong anak mo, ang mabibiyayang pon mag-ari kambe mo, king kametong aning banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang ibad, king libro ning kapahayagan. Ako, Juan, dimdam ke ing Ginoo as sinabi kanako. Isulat mo iti king anghel ning kapulungan karin Sardis. Itiya ing sasabyana nitang ating pitong espiritu ning Dios at ating pitong batuin. Balo ko ing daraptan mo, balo ko king isipan da, king mabyeka, dapot king kamatutuanan, mete ka. Inyami gising ka, at ayusan mo ring bage, makatagan ke ka, bayula mibalausnan mate. Akakit ko, king ela paganap ding bage depat mo, king panimanman ning kakong Diyos. Uli nita, ganakan mo nung makanano mong tinggap, ding aral ake kang dimdam. Tuparan mo reti at sisyan mo, ingke kang pamikasala. Nung eka magbayo, datang kong anting mapanako, king oras a emo balo. Makanyan man, ating mapilan king Sardis, aminingat malinis, king karelang imalan. Inya maging kayabe ko reti, king pamag-imalan maputi, uling karapat dapat la. Mipaimalanan lang maputi, ring magtagumpe, at eko ilako, ring karelang lagyu, king libro ning bie. Kilalanan ko ring arapan ng ibpaku, at king arapan da ring anghel, king kanakula. Nung atin kang pamakiramdam, pakiramdaman mo ing sasabihan, ning espiritu, karing kapulungan. Isulat mo iti, king anghel ning kapulungan, karin Laodicea. Itiya ing sasabyana, nitang makilag yung amen, ing tapat at tunay saksi, ing penibatan ning sablang lelangan ning Diyos. Balo ko ing depat mo, eka marimla ni mapali, sana marimla ka o kaya mapali, uling maligamgam ka, isukara ka. Sasabyan mo, mabandi ko at labis-labis, king sablang bage, dapot emo balo, king tutukang lipit, at makalunos. Kalulu ka, lubas at bulag, inyayuyusok ko keka, ing sali kang dalise ginto kanako, bantune kang maging mabandi. Sali ka namang maputing imalan, ban mitakpan, ing makarine mong kalubasan, at sali kang panulong mata, ban manakit ka. Sasabyan ko la at paparusan ding sablang kaluguran ko, inyapin, magkapilit ka at sisyan ing kasalanan mo. Lawan mo, makatalakad ko arapan ing pasbul at tutuktok. Nung ing ninuman, pakiramdaman na ing siwala ko at ibuklat ne ing pasbul, malawos ko king balena at makiyapon at kasulo na. Lukluk yang kayabe ko king luluklukan ko ing magtagumpe. Nung makananong migtagumpe ko at ngeni makalukluk, siping ng ibpako, kingkeyang luklukan. Nung atin kang pakiramdam, pakiramdaman mo ing sasabyan, ning espiritu karing kapulungan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Lukluk yang kayabe ko, king luklukan ko, ing magtagumpe. Luklukyang kayabe ko, king luklukan ko, ing magtagumpe. Ya itang taong alakang atat siya, king pamibyebyena, itang darapat king katuliran, itang parating magsalitang katutuan, at gagamit king dilana, ning kapanyiran. Luklukyang kayabe ko, king luklukan ko, ing magtagumpe. Gagawang makapanasakit, king kayang kakaluguran, at magsalitang kalaraman kenu paman. Detang mamintu king Diyos, nalakatulan, dapot detang king Diyos mamintu, at tatakot, ilang kayang igagalang. Luklukyang kayabe ko, king luklukan ko, ing magtagumpe.
Itang ema matubo king kwaltang keyang paparam, at eme asuhol laban karing taong alang kasalanan, ing taong mabibiyema kanyan, matatagya, at emaugun, kapilan paman. Luklukyang kayabe ko, king luklukan ko, ing magtagumpe. Parangalantaya, ing mayap abalita. Hallelujah. 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 Inginu mantabiya kaya kayo. At keka antimurin. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginu. Tinagdo siya at linabas si Jesus karin king Jericho, ating meto nga mabandi karin na pamuntok na rin talapanyilbis in lagyo na sakeyo. Pilit ng buring akit, nung nino Jesus, dapat pandakay sakeyo, at ene agyong batsawan, uli na ning kera kalandaring tao. Inyamig paunayang milay at minukit siya king meto nga duto nga si Komoro, baneng akit dumalan Jesus karin. Pangaras ng Jesus king lugar ito, tinalangaya at sinabi na keyo, Sakeyo, kuldas kang malagwa, uling kailangan kung salang ingeni king balemo. May malagwa yung kinuldas at matulaning tinggap Yesus. Mibubulungan na ring sablang menakit king mga palyari ngara, makipagbisita ya king meto nga palpikasala. Tinala ka jay Sakeyo at sinabi na king Ginong, ing kapit na king pibanjan ko Gino, ipamye ko ka ring pakakalulo. At nung sakaling atin kong pirait ninuman, isubli kong makatapat aukdu keya. Nga ng Jesus keya, ing kaligtasan di natangyeni king pibale-baleng iti, ing taong inilahi niya ng mga Abraham, uling di natangyeng anak ng tao, ban panintunanala at iligtas ding mebating. Ing mayap a balita ning Ginoo. Kapuryan keka o Kristo. Kaniting Aldo, pagmasusyan tayo ing kapiesta ng San Alberto Magno o Saint Albert the Great, metong Dominicano, obispo yapen, obispo at doktor ning banal na kapulungan. Tayo malyaring kalingwan ning metong nga taong meging matenakan mo naman uling ay estudyantine ni Santo Tomas de Aquino. Inimeto niya masanting nga paganaka, maging ganap ing kabiasnan nung atintang aturwanan. At mekad emo karing talaturo, at karing karelang estudyante, o mekad karing pengari, karing karelang anak. Mayakit ingulaga, migit lalo na ing kaganapan ing kabiasnan, potang ating aliwang aturwanan. Dapat makanano nung mababiyasa yung meto nga tao. Ganakan tamong, naman mo para kaya katamo mo. Nung mabiyasa tamo, yung kabiyasnan, kailangan tayo namang gamitan, banatin tamong aliwang aturwanan. Metong nang masanting nga paganakang mabiyan na kaya katamo ng Ebanghelyo, Yesus santing metong nga maestro, naman mo king templo, king sinagoga, karinya menaral. Uling ang yang king dalan, ang yang karing pibale-bale daring aliwa, may kapanaralyo, at ginamit ning kayang kabiasnan, banatin yang aliwang aturwanan. Makanyan tayong lawening kwento ng Sakeyo. Sakeyo ketang kabagnasan ng akit ning Ginoo. Kailangan na pang minukit king meto nga duto nga si Komoro banyang akit dumalan ka rin ing Ginoo. Dapat ing Ginoo memeyang pamay katagon. Banking mismong pibale-bale sa langiyo at karin mekad aturwanan ni Sakeyo.
Sakeyo, kuldas kang malagwa, uling kailangan kong salangin ngayon, iking balemo, nga ng Jesus kang sakeyo. Lungaman, mibubulungan na rin, sablang menakit, king may palyari, o ba't ka numakipagbisita yung Ginoo, king metong apalpi kasala. May kadini, metong yan namang masanding at true, ababiyan na kaya katamo, ning Ginoo, king ebanghelyo, nang diyang ding makasalanan, di nanong pami katagon ban kanita, mabiyasa, miturwanan, balang magbayong biye, kawangis ting merapat, king biya ng sakeyo. Anyang agkatanin ng Ginong salangi, yaking pibale-bale ng sakeyo, kaya ni masala, tirwanan ng Gino'y sakeyo, nung makananong ang giyanging taong kalupa na palpikasala, maliyari ang pakyabayan, maliyari ang tanggapan, maliyari ang luguran. At papakit na ning Ginoo, king may basang ebanghelyo, nung makananong king biye, marapat mo yung mamiyatamong alimbawa. Kitang kapag nasang ingmayap yang magawa. At may patutuanan, king pamanyalangin na king bali ng sakeyo, medya niyang pamikatago ni sakeyo, tingalana, ingmayap alimbawa. Nyaking banantawdi, at inyang mayap ayagawa. Ingkapit naking pibanyan ko Ginoo, ipamya ko karing pakakalulo. At nung sakaling atin kong pirayit ninuman, isubli kong makatapat aukdu kaya. Kaya ni masalang mayakit no makananong aturwanan na ning Gino'y sakeyo. At kitang kayang binyang mayap palimbawa, at inyang mayap ayagawa. At yiting panagkat na kaya katamo, ning may basang ebanghelyo. Kaniting banal kapag masusyan mi pagmasusyan niya yung kapigaganakan kang San Alberto Magno. Mamiyatamong alimbawa, baning mayap yang magawa. Mapalyaring aliwa mo is Santo Tomas de Aquino, karing nakalatirwana ng San Alberto Magno, ingwidi ng masanting at mayap palimbawa, anya atin la namang mayap ayagawa. Nung makananong king ebanghelyo, metong yay sakeyo mekad, karing miturwanan, karing amanot dapat apisyag na ning Ginoo. Nyaketang mayap ng alimbawa ning Ginoo. Mika pa mikatagon kawang isang sakeyo, ing ating mayap ayagawa. Makanyang tamong adon ing grasya ning Diyos, na sana sumulong tapak ing belon at kabyasnan, kawangis ng San Alberto Magno, gamitan tamo ing kabyasnan, banating aliwang aturwanan. Uling kanitaya maging ganap ing kabyasnan, potang atintang aturwanan. Nga karugula bagi, konsolasyong mibabiyak ing metong at alatrupot ang akit ng dening kayang estudyante, anak katirwanan, datanging panawon ing managumpela. Itang dinaking belwan at kabyasnan, mididinan kaganapan. Uling atin lang aturwanan, ding talaturo, karing-karilang meging estudyante. At mapalyaring dening estudyante ng aturwanan, ilaman, adinanda naman sang kaganapan ng karilang kabyasnan, potang atinlaan mo namang aturwanan. Kawangis ting Ginoo, itang masanting at mayap tamong alimbawa, yasang mitulak banatin tamong aliwang aturwanan, baning mayap king banantaw di, yang agawa. Kaniting misa, malyari tala kayang ganakan, dening taong may dinan pamikatagon, dininandang kaganapan ng karilang kabyasnan, uling atin lang
Sinabit gewa, at iti meging masanting at maya panimbawa, ang meging dalan anya, miturwanan tamo, sinulong king gabiasnan, at kimbanan tawdi, ating mayap ayagawa. Makanyantang mayagkat, kawangis ting Ginoo, no makananuneng tirwanan isakeyo, dininang alimbawa, nakimbanan tawdi, at inyang mayap ayagawa. Isan Alberto Magno kang Santo Tomas de Aquino at karing dakal na pangtirwanan. Itamo man sa makanyan tamong miturwanan at sumulong king kabiasnan at itimi din ng kaganapan ketang papasyag tamong kayapan. Makanyan tamo sanang makibat kayaning panagkat na niting kapag masusyan. Mamiyatamong alimbawa, baning mayap, yang agawa. Nung makanano tamong miturwanan, midi ng alimbawa, niya ating mayap ayagawa. Makanyan tamo sanang pagkapilitan. Karing balang taong kaya katang akakayabe, akakatab mo, mamiyatamong alimbawa, baning mayap yang agawa. At king grasya ng Diyos, makanyan tayang pakibatan ining panagkat at anaga, niting kaya katang pamigunam. Kawangis ang sakeyo, mamiyatang alimbawa, baning mayap agawa, sopan pati aliwa, ban kaligtasan, akwa. Sundo tamo yung kaya katamong pamanalangin kaniting misa at nginiyarap king Diyos din kaya katamong kayadwanan. Talakad kayo. Ing karaniwan na lako na siglaing biye, gagawan makabaing oras, makapagaling obra at marimlaing pamakyabe. Adun taking Diyos ing sopa na katamong lumaban kaniting makasindak kakasalang nga tamong manalangin. Gino, parati kesanang sabik sumuyo. Gino parati kesanang sabik sumuyo. Para karing obispo at pari, kapilan man sana, era gagampanan ing karelang banal akatungkulan, king bilisan at kayalan sigla, antiwaring ban milabas mo, ipanalangin taking Gino. Gino, parati kesanang sabik sumuyo. Para karing talaturo, kapilan man sana, ela sasawang mumulit karing bage tuturura, uling ing pamiyulit, maragul neng dake ning edukasyon, ipanalangin taking Gino. Gino, parati kesanang sabik sumuyo. Para karing relihiyoso, para karela meging karaniwa namu ing dapatda. Iwaksira saiti, migising la, bayo ya datanging Gino anting metong amapanako, bandalawa nala, ipanalangin taking Gino. Gino, parati kesanang sabik sumuyo. Para kay katangan, nanuman ing daraptan tamo, parati ta sanang daraptan iti, para at kambening Ginong Jesus, parating ating kamalayan, kingkeyang alanglikat at malugod apangayatsu, ipanalangin taking Gino. Gino, parati kesanang sabik sumuyo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan. Ring kapagnasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king online streaming, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kaya katamong arkidiocesis. Antimurin para king kapaldanan ding kapatadtamong masakit, lalo na i Gerarda Garcia, ing makapasubaling kapagnasan ng Carlo Borella,
at ring kapatid tamu amag sadya para king karelang ordinasyon king pangadiakono, di Christian Rey de Dios Kayanan, Arjon Magat de la Cruz, at Omar Nino Vitug Defensor. Iulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatid tamong meyangu nabye, lalo na ring meyangu bye, Philip James Gabo, Maria Arcelia, at Giro Arcelia. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kaya sanang sabik sumuyo. Banking kapag nasang kamtantamo yung kaligtasan, mayapan tamong gamitan yung kaya katamong kabiasnan, banating aliwang aturuanan, at kitang masanting at mayap tang alimbawa, akwara namang agawa, nung naning mayap, banabiabe tamong maglakbe painturo king karinaning Diyos, at akamtan ing kaligtasan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kesa ng sabik sumuyo. Ginoong Yesus kapilan man, eka menabu king karaniwan nunet, tiparan mo king lubos a kaganapan, ing sablamong katungkulan, paulining maglapaw mong lugod, katman mo king lugod mo, banatok yan ming bakas mo, ikang mabibye at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ayin. Manalangin kayo kapatad, baning dawon tamo matanggap ya arapaning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapane sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang tanggapan mo sa ingkekeng sakripisyo kaniting kapiesta ng San Alberto Magno, at tutukiking kayang alimbawa, yang pang mi ingkekeng papuri at darawon ning sablang at syuke kami, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuman tabi ya kaya kayo, At keka antimurin, itasyo ring pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matuli ding pasalamatan da kang kapilan man ampon no ka rin man o ipa, Diyos king alanangga at lubos mayupaya. Pagkalumeking banal a kapulungan iting piyestang parangal kang San Alberto Magno, agyagan mo kami kapamilataning banal ng biye, tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral at babye mo ing kayang pamanganlong bilang pakibat karing kayang panalangin. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kayang ligaya, layon makabe, alangtok ng mabya kapurian keka, at ngaming kakanta. Tingkakatas-katasan
Ikapining banal o pa, iking sibul ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog may espiritu monti mo titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanalan at para kaya kami, gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang biyeng mi panganyayaya, at bayo na kusang lubdinaw ning biyan aking pamaylasan pon kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ning tinape, dinwang niti karing disipulo na nga na, kuanan ye iti ikayo nga nat kanan ye, uling iting katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayo, pepasalamatan nakat pinuri, dinwang niti karing disipulo na nga na, kuanan ye iti kayo nga nat minum kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayon pon nalananggang tipan, amibubu para kay kayon pon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Maulaying misteryo ning kasalpantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inyangening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon miya keka iting tinapening biye ampon ing kalis ning kaligtasan. Layon wing pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ampon sumuyo keka. Ikamingan sanang misudusulok ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal na kapulungan mong makalaganap king meto yato, man mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, ing Papa mi, at Florentino, ing Arsobispo mi, kambe ng Pasiano, kaya kaming Arsobispo Emerito, ing kapariyang kapampangan, at ding sablang pari, ang pondiakono, at ding sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad ming minuna ng pepainawag king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, pangadimila ring kaladwada ring pakamalan ming mayangon na biye, at gaganakan mitang panawon, anyang kayabe mila at kayutos, dakala namang magbagi, gewa at tiro kaya kami, at masanting alimbawang likwanda kaya kami, may kasahupan kanita, ikami man, ating kami mayap ayagawa. Nya, idala mo la, at ding sablang mayangon na biye, king pakalulu mo, kita masalang arapan mo, pakaluluan mo kami ngan, gawno kami ngan karapat dapat, magkamit king biya alananga, ban kami ning na Virgen Maria, induning Diyos, kami na San Jose, ing esposo na. Kami ring non apostol, kami ng San Alberto Magno, kami ring sablang banal, ami biya kalugod-lugod kaya kaking kaya kabaning panawon, apuryan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatana, kambenam pon kaya, kagumning banal ay espiritu, sablang parangalampon ligaya kaya ka o Diyos, ipanglubos mayapaya, manggaman king alananga. Amen. Tatayraning espiritu ng Yesus, at pasalaning kabias naning mayap abalita, nga tamong midalit.
nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa Amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. dito sa lupa Para kang sa langit. bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin Sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami king sablang marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Banking kasopaning pakalulu mo mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabis kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ang ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yeso Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan ko, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kasalanan mi. Ing pansinan mo ing kasalpantayanan, ing banal na kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metongan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibye, ampon mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo, mantabe sana kapilan man kaya kayo. At keka, antimurin. Antimong anak ning Diyos, ning kapayapan pugayan tayo, ing metong at metong king waganing pamisam metong antimong mikakapatad. Kapayapan kaya kawan. Cordero ng Diyos, sumilan ako, king kasalanan niyan mo. Pagkaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, sumilan ako, king kasalanan niyan mo. Pagkaluluwa mo kami. Cordero ng Diyos, sumilan ako, King kasalanan niyato, kaya kami ing kapayapan, ibiyemo kaya kami ing kapayapan. Niyo ing kordero ning Diyos, niyo ing milalako king kasalanan ning yato, noon na ring mayawus king apunan ning kordero. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapot iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ko. Katawan ng Kristo, Amen. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha ibang-iba, hindi kita nakikilala.
Pulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin. Pulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, sa bukid ka nagtatanim, o sa palengke di naman, ikaw ay naghahanap buhay. Pulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw poon makikilala, ikaw poon makikilala, ikaw poon makikilala sa taong mapagkumbaba. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap komunyon king pisikal aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka maygit king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ni ngening penandit, era kaatanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, i Kristo, ing mabiyati nape, ibabayo na kami, ipaintulot mong ituro na keng Kristong kaya kaming maestro, kaniting pesta ng San Alberto Magno, banabalo mi kaya kang katutuan, at asa na iti king lugod, iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Abanggit ko nanding ating kong sebyanan, o ba't kami biyasa. May kaditi metong yamong paganakan king biye, magkamalita mo man, kawang isang sakeyo, mididinan pa rin namang pamikatagod, ban kanita miturwanan, at sana mabiyasa, ban king banantaw di, agawa tamo, nung naning dapat, nung naning mayap. At maragula bage, may mayang mayap alimbawa ing Ginoo. Anya, meging malagwa para kang sakeyo, na ing mayap, yamo namang kayang agawa. Bakalantay ting amano, mamiyata mong alimbawa, baning mayap yang agawa. At adwan ning grasya ning Diyos, ban makibat kening panagkatatanaga, ning kaya katang pamigunam, mamiyatang alimbawa, baning mayap agawa, sopan pati aliwa, ban kaligtasan akwa. Adwan tamong ning grasyang pakayap ning Diyos. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo. At keka antimurin. Pupurian da ka at pasalamatan o Diyos, at mamiyakang pamikatagon. Mo ban kanita mipakayap kami, no ban kanita magi kaming mayap. Uling king kaya kaming pamibiyebye, atin kaming akakayabe, akakayutos.
Asana, potang magkapilit kami, na dinan ming kaganapan ng kaya kaming kabiasnan, makapamaya kaming alimbawa, banding kayabi mit maging ding aliwa, itang mayap yang karelang agawa. Uli na niti hadon ming grasya mong pakayap, O Diyos. King lugod mo't pakaludo, misan mo pang ibulalag, ing kayapan mo't kayo pa yan. Yatsat mo ring mayupaya mong gamat, banbalang metong kaya kami king pamakiraki kaniting banal amisa, adaraon mi, kaya king radyon o estasyon, aning radyo ning kaya kaming archidiocesis, kaya ni king DWBL 91.9 Bright FM, mangintulid kaming tanggap grasya. Nung makanano ng pignasyan ning bugtong mong anak, asinalangi king pibale-bale ng sakeyo, at karagula bage, sinalangi ya naman pati na king kapiluluan ng sakeyo. Anyapin migbayo yang biye, at pisyag ng kayapan, pati na karing aliwa. Makanyan mo kami sanang salangyan, O Diyos. Karing kaya kaming pibale-bale, ban kambering kaya kang pamilyang lubos kayang mi pakayap, mi panuanan. Sa pasalangyan, daka naman nga ni karing kaya kaming kapilubluban. Magingking kaya kaming kaisipan at mabilog ming pangatao. Makanyan mo kaming dinansikanan. Sumagid din kaya kaming kinan. Banakwaming apasyag ingkayapan. Emuking kaya kaming pibale-bale. Nunay ang gana king kilwal. Pati na karing aliwa. May magkulang, may magkamali kami. Dapat kawangis ng sakeyo. Derinan mong pamikatagon ngayon, iban mi paldan ket kumayap. E mo karing sakit ming physical, pati na karing sakit ming panamdamang emosyonal, psychological at spiritual. Pailalam ming anything kapag nasan mi king mahip mong kaburian. Paluban mo king mabilong ming katawan at pangatawing grasya mong pakayap. Muntasat magdaton migit lalo na karing apektado na kining pamikakatawan mi, at king kaya kang pamipakayap. Kamtan mi, ing malagwat lubos sa kapaldanan. At makanyan kami sanang sumulong paking belwan at kabiasnan. At adinan kaganapan ing kaya kaming kabiasnan, king pamagkapilit ming ding aliwa, akwamila namang turuanan. Ban makapagkapilit kaming makapamye alimbawa, baning mayap, akwarang agawa, pati na ring aliwa. Pailalamiting kapag nasan mi, king mahip mong kaburian. Ibiyam mong grasya mong pakayap, paming kamtan ing kapaldanan. At adwan miti, O Diyos, king lagyo ng Jesus. Amen. Labing adwang Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Patuloy ng San Fernando. Ipanalangin mo kami. Patuloy ng San Gabriel Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Alberto Magno. Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol. Ipanalangin mo kami. San Ezequiel Moreno. Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Peltrachina. Ipanalangin mo San kami. Camilos de Reles. Ipanalangin San mo Nicolas kami. de Tolentino. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. Virgening Lourdes. Ipanalangin mo kami. Virgening Fatima. Ipanalangin mo kami. Virgen del Carmen. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señor de la Paz y Buen Viaje. Ipanalangin mo kami. Nuestra Señor del Pilar. Ipanalangin mo kami. Virgen Mater de la Rosa. Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios. Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón y Caridad. Pakalulwan mo kami. Kristong Dibinong Talapakayap. Pakalulwan mo kami. Sagradong Puso ng Jesus. Pakalulwan mo kami. O pakayap ng Pusong Jesus. Pakalulwan mo kami. Atlong Jesus, 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 Jesus. King lagyo ng Jesus, dinan mo kaming kapaldanan, O Diyos, at pakayapang lubos. King lagyo ng Jesus, pagkaluming grasya, ban makibat ka rin kaya kaming kayadunan. King lagyo ng Jesus, sumulong kaya pa sa aking belwan at kabiasnan, at dinan meeting kaganapan.
makapagkapilit, mamiyang alimbawa, baning mayap, yang agawa. Panwanan mo kami, O Diyos, bendisyonan, dinan kapaldanan at pakayapang lubos, king lagyuning ipa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Umen ako king kapayapan, mamiyatamong alimbawa, baning mayap, yang agawa. Salamat, King Diyos. Dakala salamat at mayap paugto kaya kongan. Bisitas, akit ang delawan, over and hamaslan, tinganggang emalen, bigdalamong lamak, metulalang dakal, kekapasalamat, kasalpan tayanan, niyunlad, milagnahin pamikalukot, agad linanganak. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekenya abus. Iligtas mo ken ikabus, ing sablang